Nera mala kenyam biakamal ka no online TV channel and manduni sham kos nyamla no ruashni and wala shanka jandang ro bangwan ka paing wan ron kinandang ro wit jandang ro bakel bana ler tindoro din kaliang bana kaliang gwas me ka jari podame akan kono nyam mi jiram jidit gwas me gore jeno jendere channel DJ support there subscribe kuno online TV channel miti ka YouTube kami gui ka Facebook there pida there ja follow commission Läär kuno ngwas me de kan chamala shupkaje an gore jeno be channel be support ka do badan and there an no there ja support kaje ko de latin tak ke tin lat ko de kan chamala shupkaje bana rach no jo nyaman gore ban ya kel bikora ke report mi shoda lat kari podamo Läär rode kenyam ban rach kamanana tuo ka jongle balajen report nyam dong gor banyo yekel ka jongle kan kono nyam te ka report mi shora lat no che jojen go chane ti shugo baro shakanak kane dangwel di te ka bot men naka ka gwasan bana jeling ka do badana shalat keje ko bi kon holde detail bana kelinga no ngum to ka jongle state kaka ngane nyin to ka kur to ga kam ngane ban jeling ka jen report meni ko bi kon kula tik ngin marong ngane je gwano korung wan ka na bi ari report bi linga gwa ka ta danan je to ga ja chana je to gwaseme regan ci tuwak boor kaci na yiti shop ko baraw shakana ka pet gwada ci kormdi ca tuwak ten ka jari podana shalat neti kontil authorities ke neti konti ka bom ke neti konda jikume kor choro la rey wiki jongle state kor ci tuwak go chala do nene te ka bon ngene gware nyer ke gware tieni balang ti jel kel re which boren winimi ka jongle state ko la bor kan gwar nyeta to wa jel kana mat kam wan kan jel ga da dop awam jel ka mo shonken dal ka tuk telo dian gwa dan jel ka tin lo tele kariek re which bor wa mi jel kamo telam yo dano kene kene dong de korde kana tok da wona ko bineri shop ko baro bi liu re kormo wa ci jandan tigeten wa jel kan teloidien men wi yegnom jene ka kor kamen ci gwarnyet ci ka jal wa ka bendi en gwal mi jel ga da do bendi de jel ka tinone wa ci gurum ke ngweni sigurum ka balang wen to ko ken ke sigurum ka yangman dadwop wogwar ka be gade ne gurum yana gwasamo wachu dola to ko bi ka rach kanetin kon la gwar mi che jojo en wo shikan rach ka gwar te mi chu to tin jana men di to gene gwar shagala door ken manana shala da dol ken kana nok then from there she argument to okay misunderstanding come in to talk ka gwada money shu dol shu gonna talk mikwet kan ka gwar dio jeno chu gwar chika kwet chikan dol ken ga kwet and then ka kore wa shu general mo chu to come dien kan gwar nyet kan dol ka kore wachi situation choro nyok kamere banero de lo chalarik man tuo ko jene wachi kan dol ke mani chikan gwar nyet chikan ka dwech chukan to kami pinken ka ke dweken ka namo jena dana nongriek midit ka jo mchalat gwaseme nyamman wacha dweje long nyam cha dwech nyam chale nyanwer luol cha dweje long she was badly beaten ke cha dweke don mi dite lo to point take a boat no and more a one and chi mani
nyan wer luol kaje kwa kuch nyan wer mi Nuer kie nya jani duno chireke tuo kajen kuju shirana mo rewi ya chala boro ne awa bot ko ditken ana shunede konti la family ni ke ki relative ni ke jimar kade mi gar ngajeno cha nyamo talaro cha je dwe ke cha mi ke bot ke nanin kon dwe ke kan nanin bokan kala no mi ke nan wer ki ke ngani jane and Guadamo shukura mo show you talk. Shushe money we guard and to everything. A wako talk again. Shit come tot. Kogane kola she money yan wall. What taken on Mudraka guar. Taken it a cola money. Guad Macan do a can rolling. And no mitina no nga, Mudred on. Kia who was responsible. At this point, Jojo jeno ne ko ting na tin yal ki na tigan yal na gwad mo chu korbu ne chawe wutin shikala chara gwa go dan de kan char kaje and then chu go mo ge jen yu na dwech na not ka dwech ben ga kora che tegane de mo che je ga bech are kora mo ka dwech chu go mo ka mech chikan kanin kon dwech kan ga pal ko che le chere mi ariam gwad mo chu tera mo yoro talk conflict began. Again, with the entire communities, war and enemy. Took the Chilman Chananach, doing now in Gajen. Nikon, a come on along, don't tell me, look, the other week again, the content when I'm making it a token within Balan, but Liab to Bongwal Mokajan. Then go Kore, and Jen Con doing now in Kaja, and she now will come at Jamaica Cap, Tinara Bar, KK47. While I decorate to obtain Kajan Queen near the more. Cho liam du cho nong ere kor money cho na chu glu chala ra kan chane dang baro shagan nak kane dang wal di te ga bot dit ne de content boor labor county commissioner chikala do ne ere kor mo misunderstanding yitu go kam ngani guare kan ngani doli shawuko bine dang baro bikiliu mi ko ajen queen ya no lol kete mu do dim ten kana kon ngaje go bat ci kor shawurar chene dang baro chakanak re ko mo chane dang wul di cha mu ko bot dit ngai kona bon mi chu poira na bon mi dit dong le liada ro de bino man cha confirm wane dang baro de to kane di chitet lit kitchen ne dang wal di toni kane di cha mu ko bot wa cha kan ka bor hospital in kwa da na mo ke waltin tama chinede kontin la local authorities ke tenten wanamo la kwar chikara situation tam chore palpin chana cha calm down cha police ni ke demi SSPD force bo wa cha deploy cha la gwatamo ko shikor chibu wonyam ni chine dambaro shigtunliu so ne me awacha kolm cha capture na me je report and the linga man chi to boor ngode ana tell more information teaching ben tede ko ngaje no nyanwe lo mo nga enwer wale jang not yet can no confirmed jo long no shode ena ram cha nyanwe lo no je da la nyanwere no chi kolm ma to ne dambaro yenak kan full detail kan kalat eno ka jen report me kani bikantin control bikan kala na dio go very soon ba na lan madan le roda kajan ku ko dan ci tore wicin binami so ri yanta ga ko kor ci to ga de ke mu ci wara lat ana gwadi yana ngach ko madan le roda ngai kon ni shang mi ko mi to la rik la kanunga na me da la jen information nyam ka ku nyam dan en tinanyi ka ku ke gwar ko ni nanyi ka ku de nyam chale nyanwe lol kan nyam mana ko ke ko wat kel ti adwech ka mu bot anyo ka lia ci to kan la no ka wuni wala ka men ki ka gwar no kan la bat ci mechi ka jojen gwada mono chicken lia ken no one another report that the end me kon lingwas me no te kon ke another information mi bana ling ke kui kume SPLIO me de kon link ke no ngum shora lar ke kere wichin binami no bu kon mana chitu ka walgak take information ya la ka ken binami ti kala do de chete ke some development ti to ka kui ko ran ji to re wichin binami
next report me be konti ga ngai kumana na chituo kuma spele ayo Kenya makan konwe negatin koni kan galat ke kwiko dana tuok chana na manana gwa chala da kuma spele ayo kuma spele ayo ka korwa de dan meche kor meche tuok rewika kubo meche de nya SPDF chaka joirar chetekane ite mote cha kebeken te cha yen la prisoner of war ne de to timente gare dien kati woni batikitin keri pon me chala de kenen walle chala de woni na Akobo County Commissioner rewika Jonglei State chala de wojen shelat no cha ne de shupka diok cha kalun kane te konte cha yen te cha kebeken la prisoner of war kane cha ka release ka Akobo anteme cha ka kamne te kon la bun role Ethiopia ka gambella she commissioner cha jomo cha jala de George no ne di alte tik ne ga kef ne dang du ri kan ga kef ka kuma kirmi yadi la jangle ya kef ki de nya SPDF ne dang du cha kef kana tana da bana waje ka jari poda me bani ne dang du rotori ya kef kan ana kada tani de ka bot awaken cha ka kam kuma gambel ko ba kan shi manakian en agreement me toga kam kuma SPLIO kana kuma men ki organization ni tin kontin tup kan wak rewuci ni ka Jonglei State chala de kana gwano ne shikaro ke Ethiopia ke chikan larno kaniditi kanida kone kap reikur ana ba kan shi manakian rewiki juba na ana Akobo County chin me economy kurme je to gane cha control kuma SSPDF ko kor ya hojo jojo dana ya joike ji kuma SPLIO ji kane ya gane control kelio anta murai ko ne ko ji kane ya kafi kana ya gane kafi kala don ne chinero da link ne tin control laji organization shi kuma SPLIO men pin doctrine ma charge kala don ne ana share link ko bi kane to la prisoner of war bi kane to ke bi kane release a chala da kane ne dang jok cha to bi kane shi Ramadan and la county commissioner Akobo County Commissioner jilan mugwani jen chelat John Yualul chelado nene chikane to chikan to pejigana kam organization ke International Committee of Red Cross men yaga shudi ICRC chikana la tirkadien organization me lere wi mon ke luchin manar ngai kone right now chikana mo chikana lat chikan wentama ne dang dok ti chaga to cha kam ne ko te gambela baga nang dorien ke ba nang ka juba gwa ni mana kente katen si commissioner chelaro ne jenne dangro ke kwaga kep gwa kur ke jodan chelat gwa de la kure dan ci to ka pajut nyoki kala do ne ramkel kani to kap ko je ka Akobo County ka kure jwaga me arama mo awara ma cha mo ka bodba kan nang do kani de ti wa cha kam organization mo alaji humanitarian wa action mission me cha je press ke cha kalyak ko e move kel medir long mo do ko mes fila ayo jen ci dum yere ko rodien jen dum ne dial ko be ne dial bakabak right now cha mo cha facilitator kan ka jodan chalad another report mishi commissioner she nyomla de jen John Yual Ramadan commissioner dunga Akobo County ko kuma SPLIO chenyola de wonene ajeni chicken Uganda ne dangro jigane kep kan Uganda dangro de to waka truck driver lakin ger to biel didekon kan lakin din lakin kana wankur chirmangai kone lo yo the kan foreigner no ka kuje money shi Akobo County Commissioner she jomo gwa shelat ke shelan gwa shelat no jene de to che ga jago kan bakulun dindo kan iriti ke ripodan kalat gwasme kanen tama kan foreigner ti special dio je karo ne to kone amu ka boda wa kan ba ka nan ka kujimi ba ne dangro wa cha nyo mutu ke ne di cha ka bla Uganda ne cha ka latit ka gambella region ka Ethiopia authorities ti daga gambella shi ne ro ga ne ka ko ba ga no shi man ke ne report an cha lat gwasmene ka joran gan yo lat gwasme in addition to that kim ti kan lat gan te ke ne to kokien ti cha kebo du no ne ti wa ke two female prisoners ka gwar nye dangro ya ke re korba wan te ka bal match jan gwa dan tikten nyo da wa ke ne ba ka transfer ke ba ka nang coordination ba la na mo organization national ke ICRC bikan toto bikan ko na wa ba nang re nyal ba nang ka juba ke podan chala de ken mo
gunnu belonga kuma SPLA yo ko bikan reality bikan capacity shi commissioner chala do ne NMA a very important ko ngene no ne chine injini ne ka ko damne na abni kan gang ni roda we are defending ourselves ka ku mugo dara ka bat dara ne bat dora ke ni ka dara dini ke kuma SPLA yo dara jari yo jen ta dana tin so ku jamani kuma SPLA yo ka jen mu ba chala dane mu bi gwana jen long mi mon no kan ne ka kuma marai ke kirma yadit ke kuma SSPD la ne kan na mi shi ka ran gane ka bat gwa ne United Contin taka kobo ke nde ko la commissioner ke kwar kuma SPLA yo kala dum ne tel ne ri karam chine ka ba jelo gwa dana betin no gang ne roda anyok chi commissioner che nyok ra chin mana ngai kone shola civilian ko de ka were wi ka ko be chin mana ngai kone ko de humanitarian organization de ka chubre we nyok no right now ne ja ko no bana ben ka report jak a good report men chalat gwasame before kan kon wona ke grey report men chana denied ki ra chalar kuma SPLA no kan involve ka kure da na chitiok ka great people administrative area gwada da na timorle ne tegaten ko chaga chaka kwar kuma tintere which ka people administrative area lat ken no ne kene e kuma SPLA yo kel ken werwai army chicken doren chicken mak chicken le kwangola chicken magan winami a chicken na chicken ga displace 1000 people cha displace e kuma SPLA yo ken werwai army gwaze me chaja lat ken de continue tela ji SPLA yo tinta ku chikala do ne they strongly deny this claim ken shi talk tele le kwangola mission attack na mutene shi ga attack golka report mi chikan la mo so right now very difficult no ba je confirm no kuma SPLA yo chikan na de no ma kale kwangola ko chikan de na ke chikan la no mo shi talk ka report me madina bana nyok milin kone ne me report me chalat kuma SPLA yo kuma SPLA yo take a Michigan lat ke military situation kana me report mi chala kan victory to SPLA yo gwa mi korche tokten kam kuma SPLA yo kana kuma kirmi yadi ke kuma jani la de ni SSPD ke report mi chala gwa sama kana ne kani bondi and mishal ke 8 infantry division tila dini wachi kan operation jikan nan karun wanga longna baka wa ke tabaka la 6:30 am kani ke 12:10 pm ke chingdar chukan wal gap chukan control ka kume SSPD kan agweling militia yaren matkel ka bar no ka tat kid indial ten wano we neka ji Uganda chikala do ne te raina amrai kone shika wal gap kan kef ka chikan kai queen chicken kep ke chicken doror chicken kep ke chicken bong chicken kep can you reality right now right corner waka under SPLA control kajo dan chala na me report me chala de kan ke chikala do right now can reality take a ping kume SPLA chadi ni SSPD of chaga jo gwa dan take tin gwa same kuma SPLA ayo kan priority dian gwasame gang kan rodian enyok take michigan lat gwasame kan chicken netin control la SPLA ayo GSSPD wala din SSPD af kan pon michalat kan yi kana kam 72 hour ko bikan akobo bikan leave ke gotan ko tie ka akobo ka jongle kan ne gwam la gwa SPLA ayo ka shaje occupy GSSPD af jana matin ke michigan kwa serenda ne me report michigan la de no kuma SPLA ayo nyu de jano kukan all the territory kukan kanyo muje kan kanyo again ko ka weekend chanang no wal ke gwado mi kala do binay week am ne kanyo mo ne ka jok na jeri podan let road gwase me nyok mi kan nyo mo lat ken longa ken gang kan ni netin continental local population ko local population kwa ga target de ni SSPD de ne no kan godi ala ko ne akab de ni SSPD chicken ga daktel dul miten wanamo chicken ga dak mena dul yani cha kor de la chicken wan kan dia tele mi ten wanamo namo chagu jeno kan en kuma SSPD melet kan a destruction ka civilian infrastructure ko kan kwa civilian no bikan ka wang namo me be jelong chala da kan no ne na bo tel melare kan o chicken ka wang kan ne SSPD mo da ba ka melat ka native colonial local community kan ne right now kan ku kan defend their territory ku kan maintain control of their area kan tele ka melat kan ka kuma SSPD ne mi kuma SSPD
SPLA chicken logo no bigen ka territory ten konte lanin kuma SPLA aiwo so na me report me shalat ko pin kume kirmi yadi ramdan la spokesperson lure kong tel report mi chalat gwasme din me dani statement tel statement me lat tel mi chalat ne kume SPLA yo chicken information chena me chicken lat adini ngad bonne ka gwabe da ne cha kume SPLA cha gire ka kobo right now tel statement mi chicken ladan laken any information ana ka lat ke cha goreken be la ko da na chicho ko wudi pa yam gwabe chala do ne cha kuma SPLA ayo cha de push out ko wudi pa yam ko kuma SPLA ayo ba chikala do ne pa ya wudi pa yam dorian ka lungo shuk ki ka matiang wudi ka ne equatorian so ku mo kan let kan tactical withdrawal anyok bo lu re wich na mo report mi chala da kan na me da la je report na go de nya kon kel mi jira mi jidit gwasme gor jeno jin bi nya ne ko ken shuji pro jeno bi YouTube da bi support ka bi Facebook page da bi support ne bi atake mal bye bye